دکتۆر دەماوە خۆش بە و ئەv بویەرên کۆل گوندەوارên Şamê çêbûn û şopand bidîtinate û şopandinate ji vê mijarê re ev destwerdana İsraîlê ya bi vî rengî tê çi wateyê hevdemî ku behs tê kirin danûstandin di navbera Şam û İsraîlê de hene. Belê ser şeveqta û temaşevana Rastî em vegerin ku kavê nake gereka sedema va bûyerên goçê bin va kiryarên hem jî İsraîl jî hem dewletê biyan hem jî çeteyên biyan nava Sûrî de gotikin em vegerin vên vegerên ku kavê nake ew nake hemû jî hene hilweşandina rejîma Baas ya got 6 salî hikim Sûrî kir û niha avakirina rejîmekî dî got nedûrî wê nake ya got ji wê nake juda nabe. Rastî ev hejmendiya vê desthilata Şamiya demkî ya got nêzîkî gelê xwe dibe û hemû civakê dibe ev bû sedemeka got her dewletên herêmî karibin destwerdanê di Sûrî de bikin mîna İsraîl mîna Tirkî mîna dewletên wek Îranê wê dî jî her wê ji ber got ewlehiya Sûrî de gelkî nemaya îda rêxistineke rasta rast nemaya Sûrî de gelê Sûrî ji hevdû parçe kirine fitneyê dixine nav gelê Sûrî de êrişî beravê kirin êrişî Swêda kirin û niha jî başûrê Sûrî û taybet ew derên sînorî ê got nêzîkî sînorê İsraîlin tevhevî tê de çê dibe. Rastî jî çi êriş ser çi dewletê got xwedîserwerî bê xwedîsiyade bê cîhan hemû civakan avnetewî jî şermezar tê. Em jî şermezar kirin vê êrişa henekê çima ji ber got sîvîl zarok jin ewnakê tê de hatine bûne qurbanî tê de hatine xetir kirin rastî ev cihê şermezarkirinê cihê rexinêya ev kiryarên nerastin. Baş Diktor ez wê dipirsim wateya wê çi ye yani wateya wê çi ye İsraîl êrişên bi vî rengî tevgerên bi vî rengî çûn û hatinên bi vî tê çi wateyê yani İsraîl dixwaze çi bike li wê derê. Rastî îro yani İsraîl jî û gelek dewletên ê herêmî îro tematiya wa li xaka Sûrî de heye projeyê wa hene dixwazin pêk bênin dixwazin Sûrî parçe bikin bêhtir wê nake destê xwe dêne serê gelek berên xaka Sûrî bin destê İsraîl de bûn hat xwazê vê xaknîgara xwe coğrafiya xwe di başûrê Sûrî de bêhtir bike bihaneya dibînê ev cemaetê İslamî bi rastî ev desthilatên Şamê wa xwe jî bihane danê de got karibê mudaxela Sûrî bike bi hinceta wala cemaetê İslamî ne yan jî kesin biyan yan jî tehdel ewlehiya wê dibe bi rastî ev nake jî cihê metirsînê cihê şermezarkirinê ya İsraîl dixwaze ser wek İsraîl xwe ser hesabê xaka Sûrî xwe berfireh bike dijî zagonên navnetewî dijî hemû mafê mirovan exlaqê civakê bêhtir dixwaze vê va dera hem dagir bike hem va mentîqa xwe jî ew gor ew dibêje dixwaze got bine herêmin got tê de çek tinebin got tê de hêzin terorê hêzin derû tê de tinebin bi rastî em heger ev xwestina wê jî belê em ev riya got pê dike ev riya henekê nerast heke sivîla û wanakê hedef bigirê nerast rêka got rast bê rêka civaka navnetewî heye hêzin navnetewî hene gereka ew çavdêriyê bikin werin li xaka Sûrî başûrî Sûrî de di ortawa û desthilatên Şamê yan jî ev hêzin biyanî got bêjin hêzên şeta gerek civaka navnetewî hêzin navnetewî giredayê Meclîsel Emin Duwelî karibin çavdêriyê bikin komela hene ew saziyê mafiyê mirova hene ê got karibin çavdêriyê bikin karibin parastina gelê sivîl bikin îro gelê sivîl باشه دکتۆر هەگەر ئەم بەحسا مافێ مرۆڤ دکن di dema ku vê hikûmetê êrişî durziyan kir û İsraîlê hat got ez parastina wan dikim wê demê ji heqê kê çi bike yani li Swêda jî kum ku jî pêk dihatin û niha jî hûn dibêjin êrişa İsraîlê ya li erda Sûrî nerawayî rastî nerawayî hem çixan bêjin bêjin dewra İsraîl heker weka me got mafê ew dibêje eqeliyat xwe ne eqeliyatin gelin yani heka mezhebin mesela ha Swêda Durzî heme Sahilî Elewî wê dê îro herkê desthilata Şamê ademkî got parastina va bike ne dewletin din ê derve ê got karin parastinê bikin yan jî soza bidin got karin parastiniyan soza parastinê bidin na heger خلکê Swêda got sistemeka demokratîk ket Sûrî de
يعني دستورة كانوا جير تشيبو هزيوناك رخصنايناك بجهبو أو لهي آرامي كتا هكا سوري دا وهاجر تعدل درزيات وش أخي كارن مثلا نبيجنا إسرائيل شما بيجنا إسرائيل منظمات حقوقي هنا الأمم المتحدة هنا منظمات حقوق الإنسان هنا أبناء حموجي كارن بانجا خبجينا واناكي جو كاربن عندما بشين كاربن دستايا بشين هيئاتا بشين كاربن في شيء شرا سرب أما حتى جو جليد حتى جو أوي كسي ترزيجي دعوة الإسرائيلي بكنج بورن وبارس أدبجم تشتكي نجيه خده جرك باش نتوين يجبوي وأب سازين ما في المروفان وأب سازين كون بحث أوان دكن لبرافا سوري حزارو بينسد إنسان هاتن كشتن للسويدا يجي هما هجماركي نكيمي ويبوش درزيان هاتن كشتن إفات تشتك نكرن يعني تقاب لهم بري حكومتنا آبتن برواجي كونسي أو لكارية أو بربرسين وانج ليسا تروري درخستن راستي راس يعني جباكانا بنتوي مخابن يعني همجي سازين ما في مروفا وجباكانا بنتوي يرو دورة كسلبية نيجاتيف ديزي معناته أبناك يمناخنا وكقانون إشبرا يا هاي مثلا مكارن شارستريا هري نهاية البيشامة كارن دستي خبابجنا قصده إيرو هيزن سوريا ديمقراطيك قصده وريبريا خسريا ديمقراطيك وقت خصناك الباكوروجات سوري تشيبو سرتباهيا سوري إيرو كارن بانجا خبجه نواناك وأدبجم قصده وهمشي رخصنا ريبريا خسر هذه متشخاصي عليكاريشان أو ناكي وين خوش آركي خوانادنا عليكي ويكاربن باراتني بكن أما أكما قلت ذهنية إيرو هشمندية دسلاتا شامي وفاكر يالي خود بي عليكي ومفاوضات بإسرائيل رتكي وعليكي وأمريكا ويناكش ترلستات ترور دردخي وإيريشي سيفيلات كي خودي مذهبي قدجي مذهبي يعني نوك مذهبي تكي إيرو أجهة مخابنية أجهة رخنية إيرو ساتا شامي توان بارا دفاع الشهادة توان بارا سربي تبها بيا قد حمو خاكا سوري تشيد بي وقت ما قد هكذا شارسترية بخوازن ما قد شباكانا من التبي باركي خوانا رابوا إيرو هيزن سوريا ديمقراطيك هنا وسوريا ديمقراطيا بيجن هم دنيا وجيهان حموجي هم قلجي هم ريخستن حموجي زانن بيتشقاسي شري تروري كر كاريبو خاكا سوري باكوروجات سوري وتباهيا ومنطقي حموكي بباريزي جهيزن تندرا وجوائرشين هوفانا وسر سبيلا نهج بقوم كونجي تشيبه ودجي حمو تشتين هم تركاج وهم بياني رابو إيروجي أم كارن بيجن إيرو برسف جيرا چارسريج في مسألة كارن استخوا يعني جبانغا خوا بافيجن هيزن سوريا ديمقراطيك أدبيجن وينا والسكني نامين راوستي نامين وكاربن عليكارية بوارب كده. بله. دكتور لقمان عبد الله بربرسي بيوندين أفندا روجابالي كلين استراتيجي قالك سباس ون بجدار بون وشيروفين خب مرة ببار فكرا. الشعب سباس.